соҳаи кишоварзӣ аз самтҳои муҳим ва асосии шуғли сокинон ба шумор рафта, ҷиҳати рушди соҳа, истифодаи мақсадноку оқилонаи заминҳо, баландбардоштани ҳосилнокӣ, гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин ва ниҳоят таъмини амнияти озуқавории мамлакат аз тарафи ҳукумати кишвар тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. Бо ин мақсад дар вилояти Суғд ҳамасола маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардонида шуда, ҷиҳати дастгирии деҳқонон ва бадин васила фаровонии бозори истеъмолии барнома ва лоиҳаҳои хурду бузург амалӣ мегардад. дар ин раванд нақши ташкилоту ширкатҳои дар самти кишоварзӣ фаъолиятбаранда назаррас буда дар зинаҳои гуногун хоҷагидоронро дастгирӣ менамояд. ҷамъияти саҳомии кушодаи Нексигол ки давоми 23 сол инҷониб дар паҳлӯи деҳқонон қарор дорад, кишоварзонро бо тухмии хушсифат, заҳрхимикатҳо ва мушовирони олимони сатҳи байналмилалӣ таъмин месозад. деҳқононе ки бо ин ширкат ҳамкорӣ доранд, дар таҷриба аллакай бартарияти онро дидаву манфиаташро дар фаъолияти худ эҳсос кардаанд. аз тарафи ширкати Нексигол бахшида ба рӯзи майдони кушод семинари омӯзиши таҷрибавӣ бо ҷалби олимону деҳқонон аз тамоми қаламравии кишвар, ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Қазоқистон ташкил ва баргузор карда шуд. дар ин рӯз кишоварзон имкон пайдо намуданд худ бевосита аз майдонҳо боздид намуда бо дастовард ва муваффақиятҳои деҳқонон аз наздик шинос шаванд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти деҳқонии иҷоракор Суҳроб Ишонов дар ноҳияи Ҷаббор Расулов маълумот дода шуд, ки дар ин хоҷагии деҳқонӣ асосан навъҳои гуногуни карам ва помидор кишт карда шуда, ҳосили хуби он рӯёнида шудааст. бо ин мақсад карами навъҳои Фарао F1, карими пекинии Манако F1 ва помидори айваз кишту парвариш меёбад. ҳамаи тухмиҳо аз кишвари Голландия дастрас гардида ба иқлими минтақа мутобиқ ва ҳосилнокии баланд дорад. من دیخونی کردیم چندین سال که من این بیو فیرمی که خیلی کار کردیم حاصلان که ما زیاد شده است. این سال ما در زمین خود من کرم های هر خیله مثلا کرم گل کرم کرم سرخ سانی پمیدار من پیکینسکی کرم هم نوعی کاشتیم یک کمش به بردیم پیکینسکی از اینجا فراوان تیار پمیدار خدا من آخری ما میشه رحمت همین فیرم و همین که کار کردیم چندین سال که бояд тазаккур дод ки тухмиҳои серҳосили болозикр гибридӣ буда он аз ширкати бонуфузи Беё дастрас карда шудааст. зеро Нексигол намояндаи расмии ширкати Беё Заден дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда дар тамоми қаламравии кишвар деҳқононро бо тухмиҳои сабзавоту полезӣ ва зироатҳои ин ширкат таъмин месозад. таҷрибаи солҳои тӯлонӣ собит сохт, ки тухмиҳои ин ширкат ба иқлими минтақа, гармии боду ҳаво, бемориҳои гуногун тобовар буда, ҳосилнокияш низ хело баланд мебошад. ҳамзамон бо тамъи лазизи худ фарқ дошта, аллакай дар бозори истеъмолӣ харидорони сершумори худро дорад. дар мисоли хоҷагии мазкур метавон гуфт, ки имрӯзҳо ҳосили баланди навъҳои гуногуни карам рӯёнида шудааст, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ барои деҳқонон хело муфид мебошад. ин тухмиҳо ки ширкати Беё Голландия мо оварда деҳқонова дастрас мекунем, ино барвақтӣ мебошад. 55 рӯз сар карда то ки 60-65 рӯзаш ҳозир тайёр шуд, фурӯхта шуда истодааст. хеле тухмиҳои ҳосилнокиш баланд деҳқоно ҳозир якум киш кардагишона мана фурӯхта тамом карданд. албатта бозори дохилӣ ва ина ҳозир фурӯхта истодиянд. 1 гектар 40,000 сар кара то 50,000 бех карам шинондан мумкин. Карами барвақтин. Ин 1 кило 1.5 кило агар ҳосил чинда тонад агар 40 тонна гуфтаги гап. 40 тонна агар ҳозиранги бозори нархи бозор багирад агар хеле хуб даромад гифтанашон мумкин. Ҳозир нигоҳ карда истода нархи навои бозора. Фарқияти асосиш ки инҷо нав не, ино ҳамаш гибрид мебошад. ҳам тезпазак, ҳам касалиҳо устувор, ҳам бозоргир, талаботи бозор ҳам дохила, ҳам берунава ҷавобгӣ мебошад. истифодаи оқилонаву мақсадноки заминҳо омили муҳими фаровонҳосилӣ ба шумор рафта, боиси таъмини амнияти озуқаворӣ ва ҳамзамон боло рафтани сатҳи зиндагонии деҳқонон мегардад. бо таваҷҷӯҳ ба пуштибониҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи кишоварзӣ рушд намуда, деҳқонон аз дастгириҳои давлату ҳукумат бархурдор ҳастанд. дар ин раванд истифодаи ҳар ваҷаб замин муҳим буда, сокинон дар заминҳои наздиавлигии худ ба кишту парвариши анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ машғул мешаванд. чунончи Салимҷон Хоҷаев
сокини ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов дар замини худ дар масоҳати 801 гармхона бунёд намуда, дар он парвариши помидор ва бодарингро ба роҳ мондааст. Номбурда ҳамроҳи аҳли оилааш ҳамарӯза дар ин гармхона фаъолият дошта, барои рӯёнидани ҳосили баланд талош меварзад. дар замин назди ҳавлигӣ 8 сотиқба деҳқонӣ мекунем. ҳамон ширкати Nexgol кети ҳамкорӣ мекунем. тухмашон истифода мебарем. мо дар ин 8 сотиқ бодаринг помидор мекорем. нави мана имсол нави тарсида коштем, бодаринг элдо коштем, турлок нағз, ҳамашам тухмо нағз, ҳосилнокиш нағз, тез пухтост мана. дар гармхонаи мазкур помидорҳои навъи тарсида F1 ва турлок F1 ки аз ширкати Беё дастрас гардидааст, парвариш меёбад. бо ин мақсад ҳанӯз аз моҳи феврал кишту парвариши помидор ба роҳ монда шуда, имрӯзҳо ҳосили он пухта расидааст. бино ба иттилои Салимҷон Хоҷаев, маҳз нигоҳубини саривақтӣ, риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ, муҳаббат ба замин имкон даст дод, ки чунин ҳосили фаровон истеҳсол гардад. тухмии мазкур ба боду ҳаво ва иқлими минтақа мутобиқ буда, таҷриба собит сохт, ки ниҳоли помидор ба гармиву сардӣ ва касалиҳои гуногун тобовар мебошад. ҳамкорӣ бо ин ширкати бонуфуз имкон дод, то ҳосили дилхоҳ рӯёнида шуда, бозори истеъмолӣ то андозае бо маҳсулоти ватанӣ таъмин гардад. В данной теплице мы четко видим наша демостанция. Здесь наши партнеры достаточно много уделили внимания технологии. Выбрали правильный гибрид. Нужно на этом сделать акцент, что гибрид у нас выращивается торсида, тевай устойчивый, устойчив к вирусу желтой карликовой курчавости. В данном тепличном комплексе мы видим, что полноценные кисти. В первую очередь гибриды гаванской селекции отличаются устойчивостью к большинству заболеваниям, с высокой урожайностью. И основное преимущество – высокая транспортабельность. То есть местный фермер, выращивая гаванские гибриды, позволяет увеличивает возможность заработка. Появляется возможность транспортировать с территории Таджикистана плоды томатов в Россию и другие соседние регионы. А можно и в дальние зарубежья. Это основное преимущество гаванской селекции. Допустим, данный гибрид торсида в условиях Таджикистана дает 150 тонн с гектара при хороших условиях. То есть необходимо выполнять требования агротехники и выращивать достаточно, уделяя много внимания питанию, защите растений, ну и делать какие-то внекорневые опрыскивания, постоянно поддерживать влажность в районе корней, температуру, достаточно много, скажем, пунктов, при которых нужно и можно получить большой урожай. дар гармхонаи дигар бошад, номбурда парвариши бодарингро ба роҳ мондааст. бо ин мақсад асосан аз тухмии навъи Елдо F1 истифода гардида, то кунун 4 маротиба ҳосили он пешкаши харидорон гардонида шудааст. бино ба андешаи мутахассисон, ин навъи бодаринг назар ба дигар намуд серҳосил буда, бо тамъу лаззат бартарияти бештар дорад. тӯли 15 сол мешавад ки мо аз ин ширкат чанд намуди тухмиҳошро дар тоҷикистон ворид мекунем. яке аз тухмиҳои нави бодаринги Йилдо мебошад ки дар минтақаи мо дар боду ҳавои тоҷикистон тобовар ин гибриди нав мебошад. ба чанд намуди касалиҳои нав ки вирусҳои нав омада истодааст ба он чиз тобовартар аст. ҳосилаш аз 17 сантиметр то 19 сантиметр мешавад. қадаш баландтар шавад, ин поинтар фуроада бо ҳосили чинда мегирад. соли гузашта мо таҷриба карда будем, то моҳи июля ҳосил чинда будам. маҳкамтош Тоиров, деҳқони пуртаҷриба аз ноҳияи 5 вилояти Хатлон буда, иштирокчии фаъол ва ҳамкори доимии ширкати Беё мебошад. номбурда ба синни 80 расида, тамоми умри бобаракати худро барои пешрафти соҳаи кишоварзӣ бахшидааст. баробари шиносоӣ бо ҷараёни кишту парвариши сабзавот дар хоҷагиҳои алоҳида ва заминҳои назди ҳавлигӣ таъкид медорад, ки омили муҳими фаровонҳосилӣ ин интихоби тухмии хушсифат, коркарди саривақтӣ ва обу ғизодиҳӣ мебошад. дар айни замон дар синни 80 сола қарор дорам ва то як умр масъалаҳои деҳқонӣ хати сару кор дорам. мо барои истифода бурдани
زمین برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های خواجگی قشلاق که همین شرکت نکسیگول که ما را دعوت کرد و آمدیم دیدیم که حقیقتا مردم با مهنت حلال و ثمرناک روانه شدگیان مردم سر کار دارن حاصل خوب میگیرن زندگی خوب تشکیل میکنن ما از این غمخوری های بگیم که حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا جناب عالی امام علی رحمان ما روح و الهام تازه گرفته ما با چشمان خود دیدیم که مردم با چی کار بار بندن و خیلی حاصل میگیرن زندگیشون با سر بلند پیش میبرن ناحیه ما یک ناحیه دوردست در جنوب واقع می باشه و این رفته در بین مردم همین کارهای خوبه که همین مردم ولایت سوخت کردگیان همین کار میکنیم که دسترس همه بگردانیم و آنها با زراعتکاری با جدی مشغول شوند تا که زندگی خودشان بلند بردارند. مشاهده‌ها نشان می‌دهد که استفاده مقصدناک زمین‌های نزد حولگی به اقتصاد خاندان تأثیری مثبت رسانیده همزمان باعث تأمین بازار استعمالی می‌گردد. پومیدوری نوعی ترسیده خیلی حاصلخیز بوده حاصل آن را می‌توان به خارج کشور صادرات نمود. طرف ناحیه ترسنزاده آمدیم شما در نوینگری بوده است این گیبرید نو این حاصلداریش دیگه بوده است طرف‌های مثال ما هم حصار ترسنزاده میره کوریدنیم دهقانان هم تفسیر کردنیم آمدیم حاصلداری نو بوده است نصیب باشه این سال ما هم همین چیزا کوریدنیم. ما از استرابشان آمدیم خواجگی دهقان ده یک بالا ما کار میکنیم همین دهقانی ما کرم پامیدور لب سرخ هم خیلی میکاریم کارتوشکا زمینی ما 15 هکتار زمین های از همین 3 نمود کرم میکاریم با وقتیش میاننگیش میشد سونی دیریش میکاریم اولنگی کرم ما ماه ایونه آخرشو ایوله سرش به تیار میشد همین وقت با تمام ولایت سوخته من این ناحیه جبار رسولوف سپیتامین اینجنگی کرم همش تمام میشد سون عین ما سر میشد ما اساسا کمپانی بیوکاتی کار میکنیم همینا آورده تخم کرم پامیدور لب سرخ همش آورده میتید ما یه تامین میکند یکم فراو کار میکاریم یکم پزک دویم پزک فرش کار میکاریم. کشاورزان ولایت سوخت همه‌ساله میدان زراعتی غله‌دانگی، سبزوات و پالایشی را زیاد می‌نمایند و در نتیجه رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی از جمله کارکرد همه‌جانبه زمین، طریق تکنیک و مکانیزم ضروری، سری وقت تامین با آب و غذا، انتخاب تخمی خوش‌صفت و اجرای دیگر تدبیرهای مهم حاصل دلخواه به دست می‌آورند. حالا در خواجگی‌های کشاورزی کارهای مربوط به کشت و پرورش زراعتی بهاری با مرام ادامه داشته دهقانان زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده میبرند زیرا آنها خوب درک کردند که زمین منبع اساسی تامین اهل عائله و فراوانی بازار با مواد غذایی به حساب می رود. خواجگی دهقانی چارباغ در ناحیه جبار رسولوف دارای 2.7 گکتار زمین کارم بوده سال جاری اساساً بادرینگ، پمیدار، سبزی و پیاز کشت نموده است. با این مقصد تخمی‌های سرحاصل از شرکت بیا دسترس گردیده نشأونمای زراعت‌ها ثابتگری فراوان حاصلی آن میباشد. برای این تخمی‌های نوع سبزی کسینا F1 کانتون F1 و پیاز ارلندو F1 آنیدو F1 استفاده گردیده است. شرکتی و نیکسیگول که کار میکنم نه اصلش به همون تخمشه اصلش به دور زهر دورشیه هم ویتامین و همه چیز گیفته استفاده میکنم خودم قریب که همون شرکت به کار کردم به 15 سال شد 15 سال که شد که این اسمش به کار کردم ما خودم همین زمیننده اوزی قریب 1 2 3 4 خیل کرم سورتش های سورتش فراوه های سونی کرم و سیاه های گل کرم های دیگه کار کردگی وقتش کار کردگی وقتش کوچتش شنوندگی وقتش دورش دودگی وقتش ابروت که کردگی
حاصل خدا خواهد مول میگیرد. تخمه همش آبیو گفتگی فروا باشد، گل کرم باشد، و مناک و سونی و کرمی سرخ همش آبیو گفتگی. حاصل نوکی آبیو بالان، صفتش بالان. چی بگی؟ و اودی من و کرمی فراوی میگیریم، کرمی و درنش زیچ، مازش میام فرقش های. За мной вы можете обратить внимание большие поля морковные, луковые. И на данном поле мы испытываем в этом году основные ранние виды моркови, такие как Каспий, Кентон, Кесена, Кордоба. Это наша как бы четверка в этом году F1 моркови, которую мы испытали и испытываем в Таджикистане на территории Худжанда. Основным новшеством этого сезона, можно сказать и заявить гордостью, компания Био предоставила на рынок Таджикистана, ну и в целом на рынке Центральной Азии новый, совершенно универсальный и высокоурожайный гибрид желтой моркови типа Шантане. Это новинка, можно уверенностью сказать, такого гибрида нету у конкурентов. Номер гибрида у нас обозначен под номером 3700. В этом году вы можете увидеть первые результаты наших испытаний и, соответственно, уже можете на следующий год приобретать для коммерческого назначения. Также необходимо отметить, на нашем демонстрационном поле в этом году мы высадили такие гибриды лука, как Сибирь и Макалу. Макалу — это наш новый озимый вид лука в раннем сегменте, и очень надеемся на высокие урожаи в этом году. В Таджикистане адаптируется идеально. Можно сказать, преимущество между местными сортами тем, что высокая урожайность присутствует, устойчивость к болезням присутствует, схожесть 98-97%. И самый главный фактор лука Био, ну, скажем, всей сегмента, в этом сегменте лука мы можем хранить достаточно долго, то есть длительное время хранения присутствует у этого сегмента. То есть для фермера возможность собрать максимальный урожай, здоровый урожай и, соответственно, продать этот урожай по максимально высоким ценам на следующий год. Это основное преимущество всей линейки лука компании Био. кишоварзону деҳқонони вилоят бо истифодаи самараноки оқилонаи замин ҷорӣ намудани роҳу усулҳои нави парвариш талош бар он доранд то ҳосилнокии тамоми намуди зироат баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда шавад. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ба гурӯҳи калони иштирокшони семинари машваратӣ таҷрибавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи нексигол ва ширкати Био дар фазои тантанавӣ тақдим гардид. ташкил ва баргузории чунин семинарҳо имконият медиҳад то деҳқонон аз тамоми минтақаи кишвар аз таҷрибаи ҳамдигар бохабар гашта барои рушди соҳа баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар ҳамҷоягӣ заҳмат кашанд.